Reka nongere mbifurize kugubwa neza aho muherereye hose. Ngiye kubabwira ko byibuze abimukira 107 batawe mu bunyage mu majyepfo ya Libya. Byibuze abimukira 107 barimo abagore n'abana bakuwe mu bunyage mu mujyi uri mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Libya nk'uko umuvugizi w'inzego z'umutekano yavuze kuri uyu wa mbere ushize. Walid al-Rafi, umuvugizi w'ishami rishinzwe ubugenzacyaha CID i Benghazi, yavuze ko bamwe mu bimukira bavuga ko bafunzwe amezi agera kuri 7 kandi bashakaga kujya mu Burayi. Al-Rafi yavuze ko abimukira baturuka mu bihugu bitandukanye byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ariko ahanini bakomoka muri Somalia nk'uko iyi nkuru dukesha Reuters ikomeza ibivuga. Al-Rafi yagize ati "Twagabye igitero mu bwihisho buri mu mujyi wa Kafura rwagati mu ijoro ryakeye, tuhasanga abimukira mu buryo butemewe barimo abagore, abana ndetse n'abasaza, bamwe bafite ibimenyetso by'iyicarubozo n'amasasu." Al-Rafi yongeyeho ati "Abimukira bose bashyikirijwe ikigo gishinzwe abinjira mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo barangize inzira zimwe na zimwe." CID yashyize ahagaragara amashusho y'ingabo zisenya inzu abimukira bari bafungiwemo. Andi mashusho yarimo amafoto y'abimukira bafite ibimenyetso by'iyicarubozo ku mibiri yabo. Bamwe mu bimukira bagaragaye bajyanwa muri ambulansi n'abakozi bashinzwe ubutabazi. Al-Rafi yakomeje agira ati "Bamwe mu bimukira ubuzima bwabo bumeze nabi cyane. Kufra iri mu birometero 1712, ubwo ni mayili 1000 uvuye mu murwa mukuru Tripoli. Libya yahindutse inzira inyuramo abimukira bahunga amakimbirane n'ubukene berekeza i Burayi banyuze mu nzira iteje akaga yambuka ubutayu bwa Mediterane nyuma y'ihirikwa rya Muammar Gaddafi mu myivumbagatanya yari ishyigikiwe na NATO mu mwaka wa 2011. Ubukungu bwayo bushingiye kuri peteroli nabwo bukurura abimukira bashaka akazi ariko ibibazo bahurirayo nabyo nibo babizi neza. Amakuru yacu mashya rero reka tuyakomereze hano mu Budage, aho ngiye kubabwira ko Ubudage bwahamagaje ambasaderi wabwo i MONUSCO nyuma y'ibitero by'ikoranabuhanga. Ubudage bwahamagaje by'agateganyo ambasaderi wabwo i MONUSCO nyuma y'uko abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi bagabweho igitero mu cyo Berlin yavuze ko ari igitero cy'ikoranabuhanga cyatewe inkunga na leta y'Uburusiya. Kuri uyu wa mbere tariki ya 6 Gicurasi uyu mwaka nibwo ambasaderi w'Ubudage mu Burusiya yahamagawe kugira ngo agishwe inama yuko Berlin ishinje MONUSCO kuyigabaho ibitero by'ikoranabuhanga. Mu bantu bibasiwe n'ibyo bitero barimo abayoboke b'ishyaka rya Chancellor Olaf Scholz ry'abademokrate baharanira imibereho myiza. Mu rwego rwa protokole, umuvugizi yavuze ko ambasaderi Alexandre Graf Lambsdorff agomba gusubira i Berlin by'agateganyo. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko Lambsdorff yahamagawe kugira ngo agishwe inama kandi kazamara icyumweru i Berlin hanyuma agasubira i Moscow. Umuvugizi yavuze ko iki cyemezo cyafashwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Annalena Baerbock nk'uko iyi nkuru dukesha Deutsche Welle ivuga. Uyu muvugizi yaragize ati "Guverinoma y'Ubudage ifatana uburemere ibitero by'ikoranabuhanga, ibona ko ari igikorwa cyo kurwanya demokarasi yacu y'ubwisanzure." Iperereza riherutse ryakozwe na guverinoma ngo ryaje gusanga ibitero byaragabwe n'agatsiko gafitanye isano n'ikigo cy'ubutasi cya gisirikare GRU i Moscow kizwi ku izina rya APT-28. Aka gatsiko kazwi kandi ku izina rya Fansibia gashinjwa kugaba igitero byinshi by'ikoranabuhanga hirya no hino ku isi. Bikekwa ko aribo bagabye ibitero ku bipimo bitandukanye mu Budage birimo n'ibigo bifitanye isano n'igisirikare n'ubumenyi bw'isanzure mu myaka hafi 2 ishize. Ibi bitero byo kuri interinete byanagize ingaruka no ku bindi bihugu birimo Repubulika ya Czech, Lithuania, Polonye, Slovakia na Sweden. Kuri uyu wa mbere ushize, Repubulika ya Czech yatangaje ko yahamagaje ambasaderi w'Uburusiya kubera ibitero bivugwa ko byibasiye ibigo byayo ndetse n'ibikorwa remezo bikomeye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Czech John Lipavsky yagize ati "Twahamagariye Uburusiya kwirinda iyi myitwarire inyuranyije n'amahame y'Umuryango w'Abibumbye ndetse n'inshingano zawo." Icyemezo cya Berlin cyo guhamagaza ambasaderi w'Ubudage kije nyuma y'iminsi 3 ibiro by'Ububanyi n'Amahanga by'Ubudage bihamagaje ambasaderi w'Uburusiya mu rwego rwo kwamagana ibyo bitero bivugwa. Ndi Jocelyn Uwizeyimana, mbashimiye uburyo amakuru mashya ngendezaho, mbibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirane neza amakuru ngenda mbagezaho.